أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Puabbau wallalai akubur kammal bina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba bau mawangi ia mompoi poleri pam maseta nania papas salamata. Puang akama sekinania apa salamaki anrang apa barakaki masa ripangulukam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أسري بروحي وجسدي يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية نينا بريبالالني نبت صلى الله عليه وسلم. تبن للن يوان رقاو أنكان فسدين Poleri masigi tanah Makkah nalawari masigi Baitul Maqdis riwatasa mapaccinna wa urija bihi ila as-samaa'i fara'at dama fil ula wa qad jalla lahu al-waqar wa ala naripain reto narilangi pitus susungi. Gananay tani Nabi Adam rilangi mamulangi nasalawongi alabirang naniya na dia sekitoy koritu. Wa fis saniyati Isa bani Maryam al-batul al-barrati at-taqiyya naniya naitatoni rilangi maduay Nabi Isa anak na Maryam makun rai bikiri pulana nama paccin nama raja tau. Wa bana khalatihi Yahya allazi utiyal hukma fi hali siba nanniya sappo sisanariya sangi Yahya ia pura riwering hikmah riwattu baicuna. وفي الثالثة يوسف بصورة الجمالية نيتتوني رلاي متلوه نبي يوسف مكسين تبانا. وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلى نينا بسر لاhi maappai Nabi Idris ia purari upatan rai darajatna nanni ia pangkakna ripuang Allah Ta'ala. Wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil ummatil israiliyah naitatoy nabitta sallallahu alaihi wasallam rilangi malimay Nabi Harun ia rifujiri wawanna bangsa Israiliyah. Wa fis sadisati Musa allazi kallama Allah Ta'ala wa naja naitatoy rilangi maannang Nabi Musa Nabi Purairiye wa mabbicara ripuang Allah Ta'ala. وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية نيتتوير لاhi mapituwe Nabi Ibrahim alaihi salam yatakappoing ipuanna nasabaati salama nanniya atika patuju. وحفظه الله من نار نمرود وعافاه nanniya tau purari alitutweri puang Allah Ta'ala poleri api na palumpay arung Namrud nanniya purana pajapay ritu.
ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية نينا بسرفين رئلو سدرة المنتهى نكونيرنن كنينga ser kalaya maruki sangi alena nasaba gau ripet tue ila maqamil mukafahati allazi qarrabahu Allah wa adna gangkan nalattu ri'on rong asitangan na puang Allah Ta'ala ia pura ripa cawe keng inan niya ripa deperang iritu wa amata lahu hujubal anwaril jalaliyah agana naripalisangan na nabita sallallahu alaihi wasallam koromay padan ring alindrungan na niya tajang arajangan na puwangi wa arahu bi'ain ra'sihi min hadratir rububiyyati ma ara aganay taniritu puang Allah Ta'ala nasabak pag kita mataulu poleri hadira malabina anunitayritu wa basata lahu bisatal idlali fil jamaliz zatiyah agana niripal lebaran na amasingi riyolu arajan nazakna puang Allah Ta'ala wa farada alaihi wa ala ummatihi 50 salat naripam masay naritu nabitta sallallahu alaihi wasallam niya ummatna nasaba 50 sempajang summa nuhalla sahabul fadli faruddat ila 50 amaliyah gangkan naturum bosi pal birenge naripa kurangan na iyaro sempajang gangkan nawakkani mamaniri pugau walaha ajrul 50 kama sya'ahu fil azali wa qada napunai mutoy appalang pada appalan na 50 sempajang na karna pura makkome mattoy ritu pura na puelo eri azaliye nan nyari petwe ثم عاد في ليلته وصدقت الصديق بمصراه وكل ذي عقل وروية نلسمطير للن يروني نرipattongan naripangulutta Abu Bakar tau maraja appattongan ngeri ale naritu وكذبته قريش وأرتد من أضلته الشيطان وأغواه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.